Yebo kunjalo emsakazweni oKhozi FM uzolomkenenezwa uzolozo ensimbi lezo usukusuwazi na ukuthi sike sekuyisikhathi sengosi umAfrika nenkolo la singena khona ke enzulwini zeAfrika sibheka sijula ngokuthi Afrika ingubani njoba ihloko sethi siqale ngesonto edlule sathi umAfrika lapha ke ungubani simbheka nje nezigaba zakhe sikhulumile ngesonto edlule siyaqhubekana namhlanje no Dr Ngoki Mahaye inhlobeshana ethela ubusika nehlobo ingabade dokotela asiqhuba Kwadile kumthangala sisho umthangala badekela umthangala hayi macingwane amakusa namhlanje sithi uNkulunkulu namandla wonke isabo bonke abamkhonzayo awubusisa uvuka kwethu namhlanje bese usigcina ngomsa wakho ahlala amagqoza macingwane kungaze kuthiwe inkawu idlala ngesikhwebo kunjalo asiwona umhlambi kazelusile kanti namhlanje umkhumiso ulingena izintondolo zidle ekhaya kwabaka Mnguni kanto obakaphunga nomageba Mnguni kanto isizwe sikaphunga nomageba abantu abantsundu macingwane bayinzalo kaKhushe ozalwa nguHami indodana yesibili kaNoah yes ngakuthola lokhu kuGenesis 10 verse 1 uNoah wazalwa nguLameke kaMethuselah ka-Enoki, kaJerede, kaKhenani, ka-Enoki, kaSeti, ka-Adamu. Yena owabunjwa ngumdali uqobo lwakhe. Sakuthola lokhu kuGenesis 5, uGenesis 1 verse 27, noGenesis 2 verse 7. uNoah lowo mkhumbi angithi. uNoah lowo mkhumbi yena yedwa. Yazike incane nawe. Uyimvana uyimvelaphi yethu. Yebo. Okubuye nje bacongane lezi zinto uzuyibone kahle namhlanje ngoba sihlubudlube ekhasini. Kunjalo. Khathele ukuciliselwe ibhakuba sidliswe ibhakuba abanye abafana ebese ukuthi bona bese bedla ubhedi nomfazi emithi hey akho ngamacingwane amadodana kaHamu ngoKhenani yep uMiriam uqanje ngegama lakhe indawo okuthiwa iseGibhitha uKhushe noPhuthi uKhushe wazala uRama nabanye uRama yena wazala uShiba ukuyigama lakhe noma igama original nendawo futhi yaseTopiya yakhumbula sesakhuluma ngeNubia sikhuluma Abyssinia sikhuluma ngeSouth Sudan empeleni yonke lento isho into eyodwa babe sidida nje umqondo ngamagama amaningi laba bacindezele lethu becabanga ukuthi ngeke sikwazi ukubona lo mlabalaba abodlalayo kanti sowubamba macingano lapho inkosi uSolomon emangeze example inkosi uSolomon yakwaIsrael inkosi ayihlamphe kakhulu eyacela ukuhlakanipha uNkulunkulu yathi uma yaganwa indlovukazi yakhona kwazaleka isizwe samaJuda amnyama aseTopiya uSolomon yena yedwa lo isizwe samaJuda amnyama aseTopiya sengikhuluma kakhulu ngeTopiya ngeAbyssinia neNubia neSouth Sudan ela eAfrika indlovukazi nayo yabe inebala elimnyama njenguyise nokhokho bayo umbuso waseSheba wawusungulwe nguZabhesi angabo ngo1370 before Christ ngaphambi uJesu azalwe yayaziwa ngoMakhida osekwathiwa namhlanje the Queen of Sheba isihlalo sobukhosi wasithola ngokushona komfowabo uAksan the Prince of Naruda yabusa iminyaka engama50 phezu kweTopiya njoba nesilo lesi esibuzile isilo sakithi ungangezwe lwakhe ecishwa abusa iminyaka engama50 yebo kube kubuya umlando omdala mabethu abantu ayike inkosi yakabusa iminyaka engaka isilo hayi webuya into endala eyenzeka lena kwelakhe eTopiya naseGibhitha so ukuhlangana kwendlovukazi nenkosi uSolomon bazala umfana uMeleki wabusa uMeleki emofunda iBhayibheli uzokuthola lokho lo mbuso wendlu kaSolomon okuthiwa iSolomon dynasty ngo1262 before Christ wahamba wazwaba nezizukulwane ezi225 ngesikhathi uyise evakashele kwaIsrayeli nxa isihamba wayinika amaJuda amaningi ukuze ayesekele embusweni wayo lo mbuso wahamba waze waphela ngo1974 sengizelwe nje mina hey madam uma ngigijima ngifast tracker waphela ngo1974 lo mbuso kaSolomon ngesikhathi umbusi empire yaseTopiya uHaile Selassie ekhishwa ebukhosini eTopiya. Hey. Zolo lokhu 1974.
Uma ungakhumbula futhi umthenwa owashunyayezwa nguPhilip waphenduka wabhadadiswa eminyakeni engamashumi amathathu uJesu ebethelwe wayengwaseTopiya. Mawukuphika lokho hamba ubheka izenzo 8:27. Sengishilo iTopiya yithi esiyitopiya nazo ke. So uJethro futhi umpriest wakwaMidian wayenguyise kaZiphora owaba ngumkhwe kaMose owayehlala kwakhe ebalekela uFaro. Wayengumuntu omnyama. Funda incwadi kaExodus 2:15 and verse 21. Ungahamba futhi ufunda umthandazo kaIsaya weSabatha wemesabeni uJehova zona ezulwane igcina imithetho yakhe anilobela yona ngenceku yakhe uMoses ukuze ukudumisa kwenu kwamoleke kuThixo emkhosi. Kwakuthixo lona wayesuke kubantu abamnyama nje wasebamnyama nje. Sikiyeke nje lokho abantu ebebekusho ngenxa yokushoda kolwazi. Ngakho ke uMidian kwakuyindodana kaAbrahama futhi eyizala kuKetura omnyama owaseTopiya naye futhi uKetura owagana uAbrahama ekufeni komkakhe uSara. Hamba uyofunda incwadi kaGenesis 25 verse 1. Ngoba sesiphunga imikhonto lezindaba ngoba sesiphunga imikhonto lezindaba zenza uchibidolo wentshiswe ngoba kade zibuya inhlanzana emacengwana. Kumbula ukuthi manje zibuya inhlanzana. So asiphinde sikhumbuzane ninabakantu ukuthi siqhamuka enkabeni yezwekazi Afrika endaweni eyaziwa ngeGreat Lakes region. Indawo yamachibi amakhulukazi ihlanganisa le ndawo umacengwana omkhulu iUganda, iKenya, iTanzania, iSudan neBurundi. Engakapheli amachibi indawo lokuyindawo eyodwa le. Le ndawo ibuye ibizwe ngeNubia. Ibuye yahlakazwa sekuthiwa iUganda le, iKenya le, iTanzania le, iSudan le, iBurundi kodwa le ndawo yayibizwa ngeNubia indawonye. iTopiya yile ndawo esibizwa ngeSudan namhlanje. Indawo lapho kuqhamuka umfula omkhulu eAfrika okuthiwa iHappy oswabizwa ngeNile namhlanje. Uyisizalo sethu phansi kwentaba iKilimanjaro. Yini ngithi Happy balicinde isigaba lithi Happy bangaliveza igaba lithi Kilimanjaro ngoba ulisho nje weKilimanjaro linabo nje ukubizeka kwegama lesinguni Kilimanjaro ungathi ukhuluma ngesizulu uyabo. Ngakho ke macingwane singakafika ezizizwe thina sasibizwa ngamabhadari kwakuthiwa amabhadari yiwo amakhushe okuyisona sizwe sokuqala esasungula amasiko. Sasungula isiko impilo, sasungula inkolo kaMveli Nqanga, ukufunda izinkanyezi kwaqala kithi. Babe nemithetho engamashumi 44. Ukufunda leyo mthetho leyo yayisisekelo somuntu. Yiyo lena engumsuka yemithetho elishumi kaMdali eseBhayibhelini. Uma uyifunda kahle amaconto sinaso isikhathi bese yabona uyifunda kahle bonto imithetho eyishumi uNkulunkulu isamani kodwa wayethi amayehlisa kule ibhale ebhebheni zamatshe eyinika uMose esengichazele ngoMose ukuthi wayemnyama umAfrika lo umAfrika waseTopiya. Ngakho ke yayisibe imithetho eyishumi. Ngakho amakhushe lawa ayebizwa ngamangoni ngoba babengoni ngenxa yemithetho sikompilo yabo esengiyibalile ngenhla. Umbuso wabo waqala eNubia eminyakeni eyi-2000 ngaphambi uJesu azalwe. Wawusukhona umbuso wethu thina ama-Afrika ngoba yayinothe kakhulu indawo yethu iNubia. Kwathi ngonyaka ka-1504 before Christ amaGibhithe aphaka impi indala le impi uJesu engakazalwa ayiphaka impi asinqoba ayidla ifaka ngaphansi kwabo ukuthe ngo-1750 before Christ sayibuyisa. Ingoba amaGibhithe phela asecoloniziwe esengaphansi kombuso waseRome. Manje ke labantu laba bakunakho ukuthi ama sebefikile phakathi kwenu bangene kwabanye kuthi umfowethu nje uBK ngubona usungale esitheni usulwa nami kodwa wena ungwakithi. Kukhona lokho ngisho emlandwini wakithi kwaZulu. Isystem abesebenzisa abacindezeli abantu benihlonise phakathi nilwe nodwa nibulalane. Ngcine seniyibonga ninezibongo zokuthi bembulalana nodwa. Kulezobonga angaveli ukuthi ienemy
yona umlumbi ube ngapi le ndawo ube ngaphi asishiya njalo asimboza macane mboza ngesana vala lapha indawo yaseSahara yayilihlaza ivundile echibi lamanzi okwathi ngeminyaka yo 3500 before Christ ichibi lasho lasha kwavala kwase kuvela ugwadule lokhu kwenza inyakatho yezwekazi laseAfrika ixhumane kwathi ngo1900 before Christ umbuso wethu wamakhushe wazimela wangabe usaba ngaphansi kweGibhithe nokufika kwenkolo yethu yobuKristu yachitheka indawo yonke sifuduka thina ugcine kwathi nge18th century ngesikhathi uJulius Caesar enqoba izwe lasenhla neAfrika behla beza ngapha eningizimu Afrika eminyakeni u35 after death umbuso wase uZuma wanqoba iEthiopia ngawo lo nyaka ngayonyaka futhi kwabe kufika inkolo yobuKristu lalesa kahleke geqa izingono macingwane ngoba ngimamba lapha ngamabomu geqa ingono geqa isigonogono sibuya nawe sithi kanye nathi ngeveke lizayo hey acingwane umadoda sifundile sithola okuningi sikhuluma lapha ngomose omkhonyana lapha kaJentro ngendodakazi yakhe uZiphora ziningi into esifundile sifunde ngesizwe ukuthi sisizwe esingoni thina bathi nasizwe sekukhunywa ngomnguni nje manje ukuthi khona umnguni umasibuya amacengwane ngeveke lizayo ngizongena lapho sengihlakaza bona abanguni ngiyohamba ngoze ngifike bapedi hayi kodwa sibambe amacengwane sithi impanga ukulala ngomkhono baba nansi ingcabayi kuwe mlaleli woGoza FM singama Africa uNkulunkulu busisi Africa God bless Africa